Ja sam Nataša Katić, učenik sam Savremene gimnazije, idem u 3. razred i kickboksom se bavim već 2 godine. Pre toga sam se bavila 8 godina realnim aikidom i tu sam stigla do crnog pojasa. Motivacija mi je bila to da budem bolja verzija sebe svaki dan, zato što je u sportu kao i u životu uspeh nije konačan i svaki dan moraš da se trudiš još više da bi bio što bolji, jer jednostavno niko ne osvoji zlato i ostane na tome, nego želi da osvoja još i da bude najbolji sportista na svetu. Kickboksom sam počela se bavim zato što se moj tata bavio MMA-em i jednostavno htjela sam ja MMA, ali to nismo mogli da izvedemo, tako da sam bila puštena isključivo na kickboks. Ali eto, tu sam ostala i osvojila sam neke dobre rezultate, tako da planiram da osvajam i dalje. Treninzi su svakodnevni, to je već postao način života, nekad su višesatni, nekad je bitan i odmor naravno, jer je to svakodnevni život sportiste. Nadalje planiram da uđem u reprezentaciju ako to bude moguće. Planiram da nastavim da se bavim ovim i naravno da pokušam da postanem trener jednog dana uspešan kao što su neki od najvećih trenera. Poručila bi svima da se bave sportom, da prvenstveno zbog zdravlja, a kasnije zbog toga što se zbog boljeg osjećaja jednostavno i da se ne takmiče sa drugima i sa nekom lažnom slikom o drugima koju vidimo preko društvenih mreža, već da se trude samo da postanu što bolji oni svakoga dana i da nikada ne odustaje.